Salibonani babukeli labalaleli, siyabonga ukuhlangana esifundweni saleli viki osifundo 8 sekukhothe yakuqala ngo2025. Okhulumayo nguCrayton Gatsheni, ngizanxusa ukuthi engihamba labo baziveze njalo bazibi ukuthi bangobani. Igama lami nguJack Thulani Moyo, ngiyathaba ukuba lana kusifundo sanamhlanje. Siyalamukela abalaleli kusifundo salamhlanje, okhulumayo nguRuben Ngwenya. Liyabingelela ababukeli labalaleli, silamukela esifundweni sethu ses-8 ibizo lami nguNoncebanyoni Asicimezeni Sikhulekene. Baba wethu sekhaya ezulwini, sibonga elinye ithuba siliphiwayo ukuthi sizofunda kabanzi ngawe. Besicela ukuthi uthumele umoya oyingcwele abuye azosichasisela ngcono. Besicela ukuthi ngamalesson afana nalawo nalawa siguquke izimilo ukuthi kwelinye lamalanga nxa usubuye sizothatha abayenze intando yakho sitholakala amagama ethelo encwadini yokuphila. Egameni likaJesu ehlala kuze kube phakade siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga njalo ukuhlangana kusona lesi sifundo saleli viki siku lesson 8. Isifundo esikhuluma sona nge-free will, love and divine providence. Kuzaphuma kakuhle esindebeleni nxa siqhubeka sikhamba ngesifundo, kodwa ngiza kubeka ngendlela lapho esikuzwisise ngayo. Ukunakekela, ukuthungamela, ukuvikela kukaNkulunkulu ngothando engasibambi ngamandla. So kuzaphuma kakuhle nxa siqhubekela phambili sifunda sona lesi sifundo. Singakabali indinyana yokwaziwa ngekhanda eyaleli viki, sizafisa ukuthi umfowethu umoyo lapha akasitshela ukuthi iviki eliphelileyo ngamafitshane besifunda ngani, ukwenzela ukuthi kuxhumane kakuhle lalesi sifundo, ngoba sinanzela ukuthi izifundo za kule ikhotha hayi zixhumana kakuhle. Akuvumi ukuthi singene kwesinye singakwazi ukuthi esinye besikhuluma ngani. Siyabonga. So isifundo sevikele edluleyo besithinta ngenkinga yobubi esihlangana layo. Kukhangelwa kakhulu imibuzo yokuthi abantu ngokuhlupheka kakhulu sesilembuzo eminingi yokubuza uNkulunkulu ukuthi kanti kuyoze kube nini usibukele sihlupheka na, kuyoze kube nini sibukela abangalunganga bephumelela, kuyoze kube nini sibona abantu esibathandayo belala ngesikhathi esinga-expectiyo sona, kuyoze kube nini Nkosi abantu abalungileyo behlupheka thina si-expecta ukuthi bona bengahlupheki. So impendulo esiyithole ekucineni ngiyokuthi singabe singakwazi ukuthi kuyaze kube nini, kodwa sikwaziyo ukuthi lapho uSathane uqedelwana laye yikho kuyaphela khona inkinga yobubi. So yiyo nje isummary yesifundo salast week ebesilayo. Siyabonga mfundisi Moyo. So kuthi ukuthi bekukhulunywa ngendaba yenkinga yobubi. Yebo. Siyananzelela ukuthi indinyana yokwaziwa ngekhanda yaleli viki iyavumelana njalo ixhumana kakhulu lesifundo seviki eliphelileyo. Sizafunda uJohane isahluko ngesika 16 ivesi ngelika 33 okuyiyo indinyana yokwaziwa ngekhanda. uJohane 16 verse 33. Ngilijelile izinto lezi ukuze ukuthi kimi libe lokuthula. Kulo umhlaba liza kuba lokuhlupheka, kodwa yimani isibindi, sengiunqobile umhlaba. So indaba yokuhlupheka lokugcizelelo, ukuhlupheka okudalwa yikuyini? Yibubi okudalwa yisono. Kodwa indaba ezinhle ukuthi ukubhujiswa kukaSathane, ukuchabalaliswa kwaSathane babukeli labalaleli kuzaba yikuphela kwezinhlupho zonke ezikhona emhlabeni. So okwakhathesi ngasimenini isibindi, ukuhlupheka kukhona kodwa ngokwesikhathi esifitshane uJesu uyeza futhi. Singena kusona lesi sifundo sifundo 8. Ngizasiphinda ke lapha ngisibale isihloko ngesikhiwa bese sichasisa amabala lawo esikhiwa. Elder wami, sichasisa amabala lawo esikhiwa ukwenzela ukuthi kusiphathise esifundweni sethu. Ithi yona free will, love and divine providence. Kuthi ukuthi ngemva kokuchasisa amabala lawa sizaxhumanisa isihloko lendinyana yokwaziwa ngekhanda. I-free will, ichona i-free will. Kuchona ngolimi lwakithi, ulimi lwesindebele, i-free will. Nanzela ukuthi ithuba ngizathi esiliphiwe uNkulunkulu lokuzikhethela indlela esiphila ngayo kumbe esikudlayo
kumbe lapha esifuna ukuhlala khona into enjalo. So ilokho uNkulunkulu asipha khona ngokuyasithanda. Wasivumela ukuthi wena ungazikhethela ukuthi ufuna ulandela mina kumbe ufuna ukulandela omunye umuntu. Indlela ukubona ngayo ifreeway. Siyabonga. Elder wami lifuna ukuthini ligcizelele? Ngiyanginanzelele ukuthi nxa kuzavotwa ukuvota lilungelo lakho. Kuthi ukuthi uma ufuna ukuyavota uzahamba. Ungakhetha ukungayivota uzahlala. Siyabonga. Nceba? Ayilami ngiloba bongwenya lapha ukuthi lilungelo lakho ukuthi uzikhethele lokho ufunayo. Ibala elisiqoke lokuqala liyilungelo. Ukuthi uyakhetha wena. Uyasikhethela. So nxa sesiza esifundweni sethu, nxa sikhangele yona le ikhota babukeli labalaleli, sithola ukuthi okuveza isimilo sikaNkulunkulu luthando. Isimilo sikaNkulunkulu esothando kasimvumeli ukuthi abambe ngamandla. So yikho ngokunye sikutholayo lapha nxa sikhangele isifundo saleli viki ukuthi isimilo sikaNkulunkulu esothando kasimvumeli ukuthi abambe abantu ngamandla. Elinye ibala laphana luthando, awuthando kalihluphi. Sesikhangela indaba yebala leli divine providence. Iyini i-divine providence? Kutshoni i-providence yona itshoni singakayi ku-divine providence nxa kuvuma sihle sokuhlanganisa. Mina uzwisa kwami nxa sikhangele i-divine providence sikhangele amandla kaNkulunkulu awukuthungamela, awukuvikela, la ukunakekela. Amandla kaNkulunkulu awukuthungamela, ukuvikela lokunakekela. Abanye sizwisisana. Hayi ngibona ngani sizwisisa ukufana. Sizwisisa ukufana nayo. So kuyileso sizathu siphume lesihloko lesi sizama ukutolika lapha free will, love and divine providence. Ukunakekela, ukuthungamela, ukuvikela kukaNkulunkulu ngothando engasibambi ngamandla. So yikho siza kuthola esifundweni. Sibuyele futhi ku memory text yethu. Sitholani nxa sizama ukuxhumanisa isihloko lesi lendinyana yokwaziwa ngekhanda. Singananzelela angithi sithi uNkulunkulu uyathungamela. Uyanakekela. Uyavikela. uJohane besithi ke ngaleso sizathu enguNkulunkulu lothando nxa sisemumeni okhanya ngani impilo isimunyu akudinga ukuthi sibe lovalo ngoba lo othungamelayo uthungamela ngothando lo othungamelayo wethembekile nxa mhlawumbe sesibona ngani indlela isifiphala kakusakhanyi lapha siyakhona kumele ukuthi sikhumbule uthi imanini sibindi mina ngiwunqobile umhlaba ukuthi ke nxa enqobile silandela umanqoba lathi sizanqoba. Siyabonga. Omunye utholeni sizama ukuhlanganisa isihloko lendinyana ukwaziwa ngekhanda. Mina engikulanzelelayo laphana ukuthi siyahlonyiswa ukuthi emhlabeni lo uvele akusoze kube lula. Kuzahlala kulobuzima from ekuqaliseni kuze kube sekupheleni. So nxa uhlangana lezikhathi ezinzima akumelanga ukuthathele ukuthula kwakho ngoba uyakwazi ukuthi wena ukhokhelelwa nguNkulunkulu olothando and ekugcineni kwakho wonke kuzahamba kahle. Siyabonga. Ufuna ukuthini mfundisi wakho? Balomcabango lapho kulotshwa uPsalm 23. Iqala kuhle isithi uJehova ngumalusi bisifika lapha ethi khona loba ngidlula esigodini sethunzi lokufa anyikwe saba. Kuthi ukuthi uNkulunkulu uthi nxa uhamba lami uzahamba kuhle kwesikhashanyana but nanzelela ukuthi uzadlula ezikhathini ezinzima. But kumele ukunanzelela ukuthi akutshintshi ukuthi ngingumalusi wakho. Lokho ngikwelusa kusukela lapha emadlelweni aluhlaza even usisesigodini lesi lokho ngikhona. So ungayesabi ukuthi lapha sokuhamba njani. Wena qiniseka ukuthi ngikhona even kumnyama. Siyabonga. Siyabonga. La nxa kunzima uNkulunkulu uyanakekela. Ekuthungameleni kwakhe uyasivikela. Njalo usivikela ngothando. Engasibambi ngamandla. Kuthi ukuthi
ehambeni lolo lwesikristu kuyafika esigabeni sokuthi kufanele uzikhethele ngoba esikuthola esifundweni sokuthi uNkulunkulu kabambi ngani amandla kabambi ngamandla manini sigijime sikhangele okunye esikuthola esifundweni lapha isigaba sakuqala sikhuluma ngokuthi uNkulunkulu wethu olamandla othungamelayo uNkulunkulu wethu nalo olamandla njalo osithungamelayo izikhathi zonke lanxa kukuhle lanxa kukubi akasibambi ngamandla ngatsho njalo ngamanye amazwi imikhumbulo yokumhlamukela kayivali kithi babukeli labalaleli kungafika kimi kungafika kuwe so indlela esenziwe ngayo esidalwe ngayo uNkulunkulu kasidalwanga safanana lama robot ukuthi aprogramiwe kuyazakala ukuthi irobot lingababomvu liza kuba njani liza kuba yigreen libe yiamber kuyatshintshana kunjalo kodwa kunjalo thina njengabantu ngizafisa ukuthi sikubale lawa amavesi bese sikhangela ukuthi sitholeni kusona lesi isigaba sakuqala Mahubo chapter 81 ivesi ngelika 11 sisiyafika kuvesi ngelika 14 Mahubo 81 verse 11 sisiyafika kuvesi 14 ithi yona kodwa abantu bami kabangilalelanga uIsrayeli wala ukungithobela ngakho ngase ngibayekela ngezinhliziyo zabo zobuqholo ukuthi balandele lokhu abakufunayo aluba abantu bami bengangilalela aluba uIsrayeli angangilandela izindlela zami masinyane nje ngizazibhuqa izitha zabo ngiphakamisele isandla sami ezitheni zabo siyabonga usibambele futhi lo Ezekiel isahluko ngesika 18 ivesi ngelika 23 so nxa sibala lawo amavesi babukeli labalaleli okufanele kufike engqondweni yethu ukuthi kambe kungaba yikuthi konke esikwenzayo kungaba yikuthi yikho yini uNkulunkulu akufuna ezimpilweni zethu kumbe konke okwenzakalayo kungaba yikuthi yikho yini uNkulunkulu akufunayo ezimpilweni zethu funda uchapter 18 verse 23 kaEzekiel ithi yona ngiyathokoza ngokufa komuntu omubi kutsho uJehova wobukhosi esikhundleni salokho kangithabi nxa kuphenduka ezindleleni zabo njalo baphile besingafunda futhi lalawa amavesi Luka 7 verse 30 lo Luka 13 verse 34 phosa khuluma into efananayo singabe sitholeni ekucubunguleni kwethu sona lesi sifundo kusona lesi sigaba sakuqala kulomunye umbuzo esiuthola lapho ukuthi kambe uNkulunkulu uyathola yini ngazonke izikhathi lokho akufunayo kumbe akukhangeleleyo kithi impendulo zingaba mbili eyokuqala ngaba nguyebo kodwa ngilohlupha ngona lo mbuzo Jack ngoba ngakunguyebo kuthi ukuthi konke sikwenzayo akukwahluka kulalokho uNkulunkulu akufunayo bese kusitsho lokuthi nxa ngihambe ngayatshontsha asomahluko lalo uNkulunkulu bevele efuna ntshontshe sisekunanzelela so ngezinye indlela kuba ingozi ukuthi sisitsho njalo uNkulunkulu akakutholi konke akukhangelele kumba kufunayo ngani ngoba sisemhlabeni owelesonweni kulempikiswane enkulu phezu kwalokho okwenza angakutholi ukuthi usiphe ilungelo lokuzikhethela khona khona ke kuyaphawula kwenza ukuthi uNkulunkulu ulamandla ukuthi akuthole sikufunayo kodwa sabe sesingasazikhethelanga sabe sesiphoqelele ukuthi senze izinto esingazifuniyo but ngenxa ukuthi thina usinike ilungelo kwenza umbuso wakhe kumbe okumlawula ukuthi angatholi akufunayo luthando isisekelo sombuso wakhe siluthando ngoba uthando lwakhe luthi abantu bami ngibanika ilungelo ukuthi bazikhethela abakufunayo Siyabonga kakhulu Elder wami ukhona umunye ofuna ukutsho something sokuleso sigaba yebo mfundisi wami nxa sikhuluma ngendaba yelungelo lokukhetha ngiyabenzama ucabanga ukuthi uNkulunkulu uthathe risk enkulu ngokuthi enika umuntu ilungelo lokuthi ekhethe ngoba
uyazwisisa ngokumnika ilungelo leli lokuthi umuntu lo engasebenzisa ilungelo leli against mina but kayekela ukumnika still yamnithi hayi if ukhetha it's fine but the bigger picture ibisinika umfanekiso ukuthi even ekwazi ukuthi ngingakhetha ukumhlamukela uhle lungisise lendlela yokungiphendukisa kuye emva kokuthi sengisebenzisa ilungelo angiphe lona against yena now lokho kuhle kusinika umfanekiso ukuthi vele even efisa ukuthola konke ukuthi siphile ngendlela afisa siphile ngayo akuvumi ukuthi sonke senze khona lokho zafa umfanekiso lo kwesinye isikhathi ngeke ngizwe abantu ukuthi bayadlisana kuyadliswana nje kuyadliswa ngaze experience but ngizwe ukuthi abantu bayadliswa but now uma ucabanga ngakho ngiyabe ngizibuza ukuthi so mina madlisa ngifila njani ma engimdlisile esengithanda ngendlela ebengifuna enithande ngayo ngokumdlisa kwami ngingakholisa kwesikhashanyana kodwa ekhanda lami ngiyakwazi ukuthi ngithanda ngoba ngimnike something angayaziyo so uNkulunkulu wayengafuni ukuthi esithande ngoba esidlisile yena ufuna simthande ngokuthi simkhethe simthande ngokuthi siyafuna not ngokuthi asifuni now abantu sebekhethile ukuthi bona bafuna ukuthanda yena sebethanda kwabo akabamisanga still iproblem ukuthi thina sesikhala ngama consequences okungamlandeli kodwa singazwisisi ukuthi vele bekuzalandela ama consequences akhona ngokuthi sesisuke kuye so thina kumele sibone ukuthi yithe senza intando yakhe ingayenziwa ngokuthi vele asikho entandweni yakhe to start with sikhetha ukuthi senzo kwethu then sesifisa ukuthi khathi uNkulunkulu wayevumela ukuthi into lezi zibe nje kanti kuyithi vele siziqalisela iproblem yakhona siyabonga kakhulu uloko kutsho Nceba ngasibala lapha kumahubo 81 siyananzelela ukuthi ekugcineni uNkulunkulu uyakukhuluma ukuthi masinya nje ngingazibhuqa izitha zabo ngiphakamisele isandla sami ezitheni zabo ukuthi yiyo kade kuyintando yakhe ngentandokazi yakhe enguIsrayeli kodwa ngenxa yokuthi bona bazikhethele ukuba izikholo bazithola sebephakathi kwendawo enzima and ngiyakunanzelela ukuthi if besingalandela intando kaNkulunkulu kulezinto eziningi ekade singasoze singene kizo kodwa sigcina singena kizo bese sisithi thina intando kaNkulunkulu ekugcineni kwakho konke uNkulunkulu noma kungafika izinto ezingani zimbi empilweni zethu kodwa ulakho ukusikhokhelela ngendlela ezaphetha indle akazange athi akusoze kufika izitha hayi izitha zona zizafika kodwa uzazistrike yena so ezikhathini eziningi sichaywa izitha not because uNkulunkulu kukhethile kodwa sichaya izitha ngoba sibe izigogodo kodwa lakho nxa ungabona izitha zifika empilweni yakho ungacabanga ukuthi wena ulahliwe thembela kuNkulunkulu uzazilungisisa zona izitha zakho siyabonga kakhulu babukeli labalaleli siqhubekela phambili sikusona lesi sigaba esikunanzelelayo akade bekukhuluma abanye bami lapha ukuthi sidalwe saba ngabantu abanikwe amandla okukhetha amandla wona lawo futhi anikwe izingilosi yiwo ayenza ukuthi uLucifer azakhetha ukuhlamukela ubani uNkulunkulu labazali bethu Adam lo Eva bawanikwa futhi wona lawa amandla okukhetha uNkulunkulu kababambanga ngamandla siyakuthola lapha kuJob 42 ivesi lika2 ukuthi uNkulunkulu ulamandla okuthi asenze sibe ngabantu abangamhlamukeliyo kodwa ngawasebenzisa wona lawa amandla ukuthi simthande ngokusibamba ngamandla njengoba kade ekhuluma lapha nokamoyo waze wafaka umfanekiso wani okudliswa uthando lolwana lwabe soluluthando olufuqwa ngenye into kungani ukubanjwa ngamandla kodwa uNkulunkulu akunjalo ngicela sifunde uJob 42 ivesi lika2 uNkulunkulu wethu uNkulunkulu olamandla kodwa amandla wakhe ngawasebenzisa ukusibamba ngamandla ukuthi angakubona susiyatshontsha akudonse wena ungayitshontsha angakubona susiyafeba akudonse wena ungayifeba uyakunika ilungelo lolelana elokuthi uzikhethele ukwenza okuhle kumbe ukwenza okubi ithini ivesi 42 ivesi ngelika2 uJobe ngo42 verse 2 Ngiyazi ukuthi ungazenza zonke izinto kalikho icebo lakho elingavinjelwa kalikho icebo likaNkulunkulu elingavinjelwa okuyikuthi even efuna ukuthi asenze sibe ngabantu abamlalelayo abafakwa amablinkers abakhangelena kuphela
uyakwenelisa kodwa akakwenzi khona lokho Elder Ngwenya. Yeah. Siphuma lani lapha nxa sidlula kusona lesi sigaba. Now asinanzelele nini ukuthi isisekelo sombuso kaNkulunkulu kuluthando. Uthando lwakhona lujule ngokuthi lanxa uNkulunkulu engibona ngisiyawele egodini akagijima ekumaphambi kwami. Ngoba uyabe senginqabele ngaphandle kwentando yami. Yeah. Yena okwakhe uyangivula amehlo ukuthi ngibone ukuthi kule godi. Akangivumeli ngiyewele egodini engingaliboniyo. Yeah. Wenza ngoba ngilibone bese ngikhetha ukuthi mina amehlo ami evulekile ngiyewele egodini. Kuluthando lumangalisayo ngezindlela akula muntu ozaba sezulwini azisola ukuthi aluba mina uje uNkulunkulu engangifuqela ngiphoqelanga lapha bengaka ngikho lapha kodwa siza kuba sezulwini kumbe ngizaba segehena ngikhethile umlimo ngothando lumangalisayo wangivumela wahlonipha ukukhetha kwami. Siyabonga. Ukunanzela ukuthi ngithini nxa uNkulunkulu esincenga ukuthi silandele indlela yakhe njengoba sithinta akasiforce ukuthi yenze lokho but uyakulandela even usuyenza isinqumo esingayisiso uyabe lokho elandelelana lawe efisa ukuthi ngelinye ilanga umuzwe uchibilike umnanzela ukuthi lokho ekhona. So even usuwele egodini awuwelanga wedwa. Yeah. Ube kulandela waze wayowela khona phana yikho uzathi usumdinga awusoze umthole ekhachana. Uyabe lokho eseceleni kwakho khona lapho. So indaba leyo ukuthi uNkulunkulu ukhachana lathi mase simhlamukele ngazathi ayimanga kahle ngoba even sesimhlamukele ufila like ukhachana but yena ngoba ulokho esifuna useduze but thina simbone. Ngoba sesimchiye emuva sesibe ngumalusi wakhe thina instead of ukuthi yena ebe ngumalusi wethu. Ngezindlela enguzwisayo ukuthi akula hambo olude esizaluhamba aluba sesiphenduka ukuthi siyedinga uNkulunkulu ngoba nxa ngiphenduka ubuso engizabubona ngoba hayi siyabonga. Kulombuzo lapha okhona okuzafanele ukuthi siwuphendule. Kuyini esingakwenza ukuze sibone ukuthi ilungelo leli elokukhetha kumbe elamandla okukhetha akaliphikisani lentando kaNkulunkulu? uNkulunkulu usinikile amandla okukhetha, ilungelo lokukhetha ukuthi singayenza okuhle kumbe singayenza okubi. Singakwenza njani ukuze leli lungelo esilinikwe uNkulunkulu kumbe lesi sipho esisinikwe uNkulunkulu singasisebenzisi okuphambene lentando kaNkulunkulu? Ithi nisukele lapho aqala khona ukusipha ilungelo lokukhetha. Unanzela ukuthi uqala ukunika indalo yakhe ilungelo lokukhetha before thina sisiba khona. Esasezulwini ngale. Ingilosi zazile lungelo lokuthi zilandele yena kumbe zenzo kwazo. Yikho ubona ukuthi uSathane ubayamekela in quotes ukuthi eveze intando yakhe to its fullest. uNkulunkulu ngabe wayefuna kahle kahle wayezathi uSathane ethuthisa ikhanda ezama ukwenza into zakhe ehle qedelane laye. But lokhena kokuyetshengisela ukuthi uNkulunkulu kasithandi ngendlela athi usithanda ngayo ngoba why ebulala umuntu ozama ukusinika ioption eyinye ngcono in quotes ukuthi siphile wayengamekelanga wasitshengisa iplan yakhe ukuthi sibone ukuhamba njani. So into yokuthi ilungelo lokukhetha leli liyisign yokuthi uNkulunkulu uyasithanda aliphikisani lobuNkulunkulu bakhe ngoba yena akasiyo dictator mana ngisho njalo uyavumela ukuthi khetha ukulandela mina then ubusubona ukuthi ukulandela mina kulomvuzo bani khetha ukulandela isitha ubusubona futhi lakho ukuthi ukulandela isitha kubuya lana. Siyabonga. Mina ngithande isigaba sesibili sombuzo wona lwana lapha thi singaba kwazi singenza kanjani ukuthi sibe lesiqiniselo ukubana ukukhetha kwethu inkululeko yethu yokukhetha kayiphikisani lentando kaNkulunkulu. Now ukuze sikunanzele lokho okokuqala ukuthi sazi ukuthi athona vele intando kaNkulunkulu iyini. Singabayazi
kuza kwenza ukuthi sibone ukuthi kakuphikisani kumbe kakuphambani layo. Kasoke siwangena amarobot ebomvu ngoba intando kaNkulunkulu izathi irobot ebomvu kayingeno. Kodwa intando kaNkulunkulu singeke ukuthi sibe yazi sizangena amarobot abomvu sithi ayi green kube le accident. So okuqakathekileyo ukuthi sibe yazi siyazi njani ngokuthi siyezwini lakhe. Ilizwi lakhe kuphela yikho kuphela lapho singathola khona intando kaNkulunkulu ngokulibala lokukhuleka lokukhulumisana laye enyenyeza kithi ekhulumisana lathi intando yakhe izaba sobala kithi nxa sesikhetha ke thina ngenxa ukuthi lathi sesamukele uthando asinika lona sesizakhetha ngokuhlakanipha kwenzela ukuthi thina ukukhetha kwethu kungaxabani lentando yakhe. Siyabonga. So nxa sidlula lapha sithola ukuthi babukeli labalaleli kufanele ukuthi intando kaNkulunkulu sibe yazi. Kasihlaleni singabantu ababala iBhayibheli, abantu abakhulekayo, abantu abamsebenzelayo uNkulunkulu. Besingabala futhi ngoba seGalatia ngo5 verse lika 16. Ivese ekhuluma ukuthi kasivumeleni umoya oyingcwele abe nguye obusisa impilo zethu. Nxa umoya oyingcwele sebusisa impilo zethu, uJesu sethungamela izimpilo zethu, siza kwenyanya ukwenza okubi. So kasivumelenini uJesu abe nguye obusayo. EsiKristwini sethu kasibeni leqiniso ukuthi onguye obambe i-steering esomtshayeli wemoto nguJesu. Ngubani vele ohola impilo yami? Xa engaholwa nguJesu angisoze ngizithole sengiphambuka entandweni yakhe. Kodwa i-steering singabanjwa ngomunye ngizasithola sengiphambuka entandweni kaNkulunkulu. Isigaba sakuqala laso siphose sifanane lesigaba lesi esokugcina ukuthi kuyini esingakuguqula ezimpilweni zethu ukuze sibe ngabantu abangaphambanile intando kaNkulunkulu kulona lolu hambo lwesikristu. Mbona ngani sesuphendulile wona lo mbuzo. Ubuloko okutsho Nceba singakayi esigabeni sesibili esesifundo sethu. Hayi singehle. Singadlulela phambili. Yebo mfundisi wami. Esingakwenza ngibona sike sawuthinda sigijima but ngifuna zama ukuthi nguvule. Alright. Kancane ukuthi ma ukhethe ukuthi uJehova abe ngumalusi wakho. Kumele unanzelele ukuthi nxa engumalusi akumelanga ehambe ngemva kwakho. So inkinga kithi nxa sesimkhethile kulezikhathi esifika khona sithi thina sizahamba phambili. Then sesimbiza mbayimbayi sesicabanga ukuthi okay kade sesimdinga. But siyabe sesikhutha indaba yokuthi ma mina ngizivulele indlela yami ngaba ngumalusi wendlela yami konke nihlangana lakho endleleni yona leyo iproblem yami okumele mina ngimelane layo. But ma umalusi kunguJehova ehamba phambili, it means that nxa kuhlangana lempisi lani mina if ngizahlangana lazo ziqale zabonana lo malusi wasothana lazo then mina sembuye endleleni right. If evumela okunye ukuthi nihlangane lakho uvumela ngobe kwazi ukuthi hayi when you can handle iwu so ngizalekela iwu lelidlule ngoba ngiyakwazi ukuthi ngikuphila amandla yeneleyo ukuthi umelane lakho lokho. So thina singatshintshi indlela yokuhamba asihambe ngemva kukaMalusi ngoba we are guaranteed ukuthi masingemva kwakhe anything ephambili laphana vela sizihluphila ngayo. So sesikulethe duze any inhlupho lani esihlangana lakho nxa singemva kwaMalusi yena useqedelane lakho waba kwazi ukuthi lokho ozahlangana lakho ulamandla ukuthi umelane lakho. Siyabonga kakhulu. Singena esigabeni sesibili esesifundo sethu esikhangele indaba yokuthi sifundile ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu olamandla. Njalo uyanelisa ukwenza noma yini. Sizakhangela amavesi lapha uGenesis 18 verse 14, uMark 14 verse 36 sizabala ngokulandelana kwawo. Sithola ke lapha kulesi sigaba ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu olamandla. Akula into emehlulayo. Akula into eyehlula uNkulunkulu, ngaba imikhuhlane, kungaba isimo bani empilweni. Mlaleli lo mbukeli iBhayibheli lapha lisitshela ukuthi uNkulunkulu ke ehlulwa yilutho. Uyenelisa konke ngokulamandla. Kodwa sesithola futhi nxa siqhubeka ngesifundo ukuthi kulezinye izinto uNkulunkulu angeke azenza lanxa elamandla. Okunye kwangikhona ebesilokho esikhuluma ngakho yikubamba umuntu ngamandla. uNkulunkulu ulamandla kodwa isimilo sakhe kasimvumeli ukuthi abambe umuntu ngamandla. Embona ukuthi umuntu lwana uqondisilwayo. Ngeke amdozi. Engambonisa ukuthi phambili ngale kule ngozi kodwa isinqumo sikuye. So sithola ukuthi kulesi sigaba esikuso uNkulunkulu wethu lamandla akula into emehlulayo. Kodwa kulezinye izinto angeke azenza.
okunye kwangikhona sengikuthintile okunye siza kubala. Ngizacela asifundele lapha Genesis chapter 18 iverse ngelika 14. Ithi yona, kambe kulolutho yini olwehlula uJehova na? Ngizabuya kuwe ngesikhathi esimisiweyo ngomnyaka ozayo lapho uSara azazuza khona indodana. uNkulunkulu akula into emehlulayo. Ngivula futhi lo Marko 14 iverse ngelika 36. Marko 14 iverse ngelika 36. uNkulunkulu akehlulwa lutho. Ithini ke le verse? Ithi yona, wathi, Abba Baba, konke kungenzakala kuwe. Ake ususe inkezo le kimi, kodwa kakungabi yintando yami, kodwa kube yintando yakho. Luka 18 verse 27 la ngamavesi akhuluma into efana nayo. uNkulunkulu ulamandla uyenelisa ukwenza noma yini ezimpilweni zethu. Kodwa amandla akhe akasoze awasebenzise ukwenza ezinye izinto ngoba isimilo sakhe kasenjani? Kasimvumele. Sike sikhangele la amavesi bese sixoxa. uTitus isahluko ngesika 1 iverse ngelika 2. Kuyini okwakuqala uNkulunkulu angeke akwenze lanxa elamandla? Ithi yona, ukukholwa lokwazi okweyami ethembeni lokuphila okulaphakade okwathenjiswa nguNkulunkulu ongaqambi imanga isikhathi singakaqalisi. uNkulunkulu kaqambi imanga. Yebo ulamandla okwenza noma yini, kodwa kunye sokuthola uNkulunkulu angeke akwenza kwini? Ukuqamba amanga. Kunjalo futhi lo maHebheru chapter 6 iverse lika 18 uNkulunkulu kanjani? Kaqamba imanga. Sizabala uJakobe 1 iverse ngelika 13. Kuyini futhi okunye uNkulunkulu angeke akwenza lanxa elamandla okwenza noma yini ezimpilweni zethu? 1 verse 13 okaJakobe. Ithi yona, ekulingweni ngakho omele athi uNkulunkulu uyangilinga, ngoba uNkulunkulu angeke alingwa yibubi kumbe alinge umuntu. Okunye kwesibili, uNkulunkulu ngeke alingwa yibubi. Thina njengabantu singalingwa yibubi, kodwa uNkulunkulu ngeke alingwa yibubi. 2 Timothy 2 verse 13. Bese sixoxa ukuthi sitholani kusona lesi isigaba esesifundo. 2 Timothy 2 verse 13. Ithi yona, uma singelalo ithemba yena uzaqhubeka ethembekile ngoba angeke aziphike. uNkulunkulu ngeke aziphike. So uNkulunkulu okwakuqala kaqamba amanga, ngeke alingwa yibubi, ngeke aziphika, ngeke azidela. Sitholani ke lapha? uNkulunkulu lamandla kodwa kulezinye izinto angeke azenza. Eludangweni asinanzelele lapho ukuthi sike sakuthinta eqaliseni ukuthi uNkulunkulu isisekelo sakhe siluthando. Now siluthando sinjalo anganelisi ukuthi enze umhlaba wonke ukhole uphenduke. Sindiso. Kodwa sabe sindiswe ngentando yakhe hayi ngeyethu. Uthando bese lumphoqelela ukuthi angasibambi ngamandla, kumehlule lanxa elamandla akhe, kumehlule ukuthi angivimbele ukuthi ngingoni. Abese ngiphilungele ukuthi ngikhethe. Wenzani? Kwenza ukuthi lanxa sengithe nganqoba isilingo, ngizananzela ukuthi ngisinqobe ngokuzwisisa ukuthi sibi. Angisinqobanga ngoba ngifoswe ukuthi ngingasenzi. So ngezindlela nxa sengikhangela ukutshontsha ngiza kukhangela ngelihlo lokuthi lokhu kubi, angisoke ngikhangele ukuthi uNkulunkulu ngivimbele ukuthi ngingakwenza. So kwenza ke ngibe lobudlelwano obuhle laye ngoba engazange ngiphoqelele ukwenza izinto ezithile, ukuthi ngingenzi izinto ezithile, kodwa engivezele obala ububi bazo, ngase ngikhetha mina ngokuzwisisa kwami ukuthi lokhu kakulunganga. Evula uEzekiel 33 verse 11. Ofuna ukugcizelela engaqhubekela phambili evula Ezekiel 33 verse 11. Ku Jacobe laphana ku verse 13. Ekucineni ithi uNkulunkulu ngithi angeke alinge
kalingwa ngokubi nalo kalingi abantu ngokubi yena uyavumela ukuthi izilimo zibuye kuba lo mbuzo omunye uthi kanti vele wayezivumela lezi zilimo zakhona ukuthi zibuye if yena nguNkulunkulu osithandayo okuletha ukuthi ngazathi thina umfanekiso wethu womuntu osithandayo ngomuntu ohlala esivikelile vele ukuthi wena kumelanga into ezimbi zifike kuwe but uNkulunkulu ngoba uyasithanda uyavumela ekwazi ukuthi thina usiphile amandla okumelana lalokho akuvumeleyo kodwa angakulethanga yena ngokwakhe ngoba nxa sikhangela impilo kaJobe i-example perfect angithi yokuthi uNkulunkulu ayisuye owathatha konke okwathathwayo but uvumela uSathane ukuthi ethathe ngoba ngesikhiwa kuthiwa ule vote of confidence in uJobe ukuthi ungaze umthathele ini konke umthathele yena akasoze ngishiye so if uletha umcabango ofana nayo lakithi ngani kuthiwa lakithi nxa izinto zibuya uNkulunkulu ufake istamp of confidence to say wena ngiyakwazi ukuthi ungakumela lokho but mase ngisehlule ukukumela kuthi ukuthi ngikufake njani sengiyangisa uNkulunkulu ngokuthi yena ubelethemba lokuthi ngiyenelisa ukukumela ngoba ngilaye but mase ngisehluleka kuthi ukuthi at some point ngithiyane lo uNkulunkulu then ngabe sengisehluleka so ivesi lena ingenza nanzo ukuthi yena kasilingi but usipha amandla against izilingo ezingabuyi so umfundisi wami uthi uNkulunkulu nxa izilingo zisehlela uyazifaka esikaleni abona ukuthi uNceba uzasinqoba yini so isilingo ngabona sibuya kuwe ngesize yakho isilingo sesize yakho kasiwe sesize omnye umuntu ukunikela amandla okusinqoba exactly but manje phezulu kwakhona lokho esebona ithi lesi ngesesize yakho ngoba mina nginanzelela ukuthi ngesesize yami kwesinye isikhathi ngizayehluleka so uthi in the event that ngingabonanga ukuthi ngesesize yami sensehluleka uthi ngikunikile still le ndlela yokuphuma eyimi futhi uthi ngabona sokwehlula ngikhona ukuthi ngikuncedise ukuzobona ukuthi angutshiyanga uwedwa siyabonga sike sibala ivesi le siyabonga kakhulu Ezekiel 33 verse 11 sigcizelela amazwi akakhulunywa nguEldungwenya ngamavesi lawo Ezekiel 33:11 Shono kubo uthi ngeqiniso njengoba ngikhona kutsho uJehova wobukhosi kangithokozi ngokufa kwababi kodwa ukuba baphenduke ezindleleni zabo baphile phendukani ezindleleni zenu ezimbi kungani umele ufe wena ndlu kaIsrayeli vula futhi uTimothy wokuqala sahluka ngesika 2 verse 4 sisiya ku 6 so sithi uNkulunkulu la kabambi ngamandla kodwa kwenzayo uyancenga uyatshengisa ingozi ephambili abe sekuncenga xa esencengile so kumele ngisebenzise amandla ami ukuzikhethela ukukhetha okuhle kodwa ngingakhetha okubi futhi lami nginjani ikhethile kodwa ukufisa kukaNkulunkulu ukuthi sikhethe ukukhetha okunjani okuhle ngicela ufunde uTimothy wokuqala ngo2 ivesi ngelika 4 sisiya ku verse 6 ithi yona ofuna ukuba abantu bonke basindiswe njalo balazi iqiniso ngoba uNkulunkulu munye lomeli munye phakathi kukaNkulunkulu labantu umuntu uKristu Jesu owazinikelayo njengenhlawulo yabantu bonke ubufakazi obanikwa ngesikhathi sabo esibafaneleyo Sizagcina ngoTitus 2 verse 11 bese ngabala futhi lo 2 Peter 3 verse 9 kodwa sizagcina lapha ngoTitus 2 verse 11 bese sixoxa ke lapha ukuthi indaba yena le ukuthi uNkulunkulu akabambi ngamandla isimilo sakhe akasimvumeli ukuthi la nxa sonke sithanda ngendlela efana nayo angibambe ngamandla ukuthi lokhu yekela hayi uyambonisa ingozi mina bese ngisiba lamandla ani lamandla okukhetha chapter 2 verse 11 ithi yona kumele bathuliswe ngoba bachitha imizi epheleleyo ngokufundisa izinto okungamelanga bazifundise lokho bakwenzela inzuzo yenkohliso chapter 2 verse 11 ngoba umusa kaNkulunkulu oletha insindiso usubonakele ebantwini bonke
asixoxeni sitholani ngoNkulunkulu ngesimilo sikaNkulunkulu sikhangele esothando sikhangele le ndaba esixoxa ngayo ngosuku lwanamhlanje. Ngizama ukubona ukuthi of all the things uNkulunkulu angasibamba ngamandla ngazo ebese ngamvumela ukuthi esibambele khona ukuthi esisindise. But kuyiyo into angasibambele yona ngamandla akasibambe still ngamandla. Wayebona ukuthi ukusindiswa kwethu kuqhakatheke kakhulu kithi thina kuqhakathekanga kithi so yasekela azini anje awufuni ukusindiswa mana ngikwekele but akumthokozisi ezo Ezekiel sitsho ukuthi kathokoze ngokufa kwabangalunganga of the wicked laphana but ufisa ukuthi labo baphenduke babone ubuso bakhe lothando lwakhe base bekhetha yena. So uNkulunkulu usinika umfanekiso ukuthi even abantu besifa indlela thina esikhala ngayo laye ungambona ekhala ngoba akathokoza ukuthi siyafa to start with. Ngoba bengasiyo part of intando yakhe ukuthi abantu befe. Phezulu kwakhonoko abantu abangalunganga mabesifa thina sebesithokoza ukuthi sure good riddance ngesikhiwa sesize saphumula but yena akathokozi ngoba usebona ukuthi I have lost umntwana ebengingamthola ngabe ubebonile ukuthi ngimthanda okungakanani but thina sikuboni khona lokho. So uNkulunkulu lapha kusitshengisa uthando lwakhe kangaka ukuthi thina indlela afisa sibone ngayo abanye abantu asikababoni ngayo ngoba thina ufisa sibone ipotential abalayo then sisebenze kangaka ukuthi labo bebone ipotential abalayo even though bengakayinanzeleli. Elder Ngwenya kulama quotation siyabonga mfundisi wami kulama quotation izicaphuno lapha esizithola kuDade kaWhite esifitizela lesi sigaba esikhuluma ngazo engxenye lingasichasisela zona ababukeli labalaleli lathi sonke siphathiseke ukuthi uNkulunkulu ufisa ukubana sizwisiseni kusona lesi sigaba. Kule isicaphuno esithola lapha kulunye lomugwalo lwempikisano enkulu uthi uNkulunkulu akufika isikhathi lapho asibamba khona ngamandla kumbe afaka intando yakhe empilweni zethu ngamandla kumbe kuzidalwa zakhe. Aphinde futhi lapha athi yena uNkulunkulu uhleli elungele kuba nasikhulule esonweni kodwa intando yakhe kayifithizeli ngamandla kithi. Isikhathi injongo yakhe kuyikusindisa kodwa ekusindiseni kwakhe akangiphoqeleli ukuthi ngikhethe ukwamukela usindiso. Uyalwendlala athi nantu usindiso mntanami abesehlonipha ukukhetha enza kwenza. Kungani usenzakala lokho ukuba ukuthinta uJack lapha ukuthi uNkulunkulu wayelamandla ukuthi uSathane ahle aqedelane laye ukuthi isono sivele singangeni ahlathi Sathane akuhle kuphelela kodwa sasiza kumkhonza lemhlaba engonanga ezathi khumbula uplanet Earth uma kungabuyi umcabango ongayisiwo uthando lwakhe bese lumphoqelela kumbe lungasamvumeli ngoba ulawulwa luthando konke kwenzayo kumbe kunjani lanxa engafisa ukuthi umhlaba lamhlanje avuke ukubhidliza uthando luyala uthi ukhona mhlawumbe sengaphenduka. So kuyangithathekisa ukuthi sinanzelela ukuthi uthando kaNkulunkulu lujulile ukudlula nceba indlela esiluzisa ngayo uthi uthanda kangaka ngokuthi lamhlana esebhubhisa umhlaba uzawubhubhisa ngothando. Siyabonga siyabonga kakhulu. Sesiya esigabeni sokugcina isigaba esikhuluma ngokuthi divine providence include ideal and remedial actions. Uzachasisa ukuthi kuyina ama ideal actions Elder Ngwenya unceba remedial actions ukwenzela ukuthi sizwe ukubana uNkulunkulu ukhangelele ukubana sizwisiseni kusona lesi sigaba esalona leli viki lapho kukhulunywa khona ukuthi divine providence include ideal and remedial actions. Kuyini ama ideal actions? Ngizama ukuthi ngakufaka kanjani. Ngicela ukuthi ngilethe esikole. Teacher injongo yakhe la kwenzayo ukwenza ukuthi umntwana aphumelele.
umntwana athola izifundo zonke ezidingakalayo ukuthi aphumelele. Uyamnika imhloliso amphe nxa efundiswa alethe imizekeliso yonke engadingeka ezakwenza ukuthi azwisise ukuthi lanxa engafika emhlolisweni kanjani aphumelele. Ngezindlela uyendlala konke umntwana angakudinga ukuthi aphumelele kusifundo zakhe. Siyabonga. Kodwa khonoko akumenzi umntwana aphumelele. Umntwana usezakhetha yena ukuthi izifundo lezi uziphatha njani enze laye ilungelo lakhe eliza indingeko yakhe ukuthi aphumelele. Kunjalo umntwana uyafeyila esikolo elethele konke. Right, uncekaza ku-explaina ke sekuza kuthi ukuthi kuyini uNkulunkulu akwenzayo futhi okunye. Siyabonga. Ngizathatha i-example yakhe yona lana ukuthi uthisha nxa engena eklasini elama students akhayi 15 wonke uwafuna ebhasile 15 out of 15 kodwa kungenzeka kube loyi-1 ozachaya 10 out of 15. I-remedial action ethathwayo nguthisha laphana ukuthi uzathi alright wena usuchaye 10 out of 15 nanka ama-corrections abesembhalela ama-corrections ngoba ekugcineni kwakho konke ufuna umuntu athole 15 out of 15 kodwa noma sokubuye kungama-corrections akuthiwa ngama-corrections kuthiwa uchaye 15 out of 15 so kuningi thina esikwenzayo njengabantu okusikhiphayo entandweni kaNkulunkulu kodwa yena uyathatha elinye ibanga ukuthi asiphendukise thina back. So at the end of the day yena nguyoza sihambela nguyoza sincedisa kodwa thina yithi sigcina sibenefitile njengabantu abakhe. Ufuna ukuthini mfundisi ngokubili okukhulunywe? Nanzela ukuthi ngazathi ivesi leyana ethi konke kusebenzela ekuhleni kulabo abamthembayo uNkulunkulu iyasummarize akade bekuthinta bobabili ubaba nosisi wami ukuthi kwesinye isikhathi uyabona impilo engane ayihambi kuhle but somehow uNkulunkulu uyatshintsha ububi okibo ukuthi bucine busebenzela kuwe ukuthi kube songani advantage kuwe ukuthi uvile khonoko. Ngafaka example maybe ngafaka example leyo ukuthi kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyavumela ukuthi ulahlekelwe ngezinye izinto ukuthi ekuvula amehlo indingeko yakho for yena more than izinto. But mawukhangela ubone ngazathi wena usulahlekele izinto eziningi atananzeleli ukuthi ngabe awulahlekelwanga ngikho konke lokhana maybe ukuzazitshela ukuthi izinto zonke lezana ngezakho ngoba uyasebenza but usekwenza unanze ukuthi konke lokho lakho ulakho ngoba ngaye not ngoba ngokusebenza kwakho lokuthembeka kwakho. Ungakhipha uNkulunkulu konke lokhana ungasakuswela. So uNkulunkulu mbona engani nxa nihlanganisa konke lokhana usinika umfanekiso ukuthi even izinto ezimbi zisenzakala somehow ziyasebenzela ebuhleni if thina sithemba yena sithembekile njalo kuye. Njalo futhi icebo lakhe thina singaze sikhethe ukuthatha inyathelo lingayisilo. Icebo lakhe kalilizu ukwehluleka ukuphumelela. Uyathatha inyathelo lami eliphambeneyo asebenze ngalo futhi aphumelele. Khangela uJosepha. uJosepha icebo bekuyikuthi ithi uzakhothanyela antakhumbula besakhe izithungo bebuthi izithungo ezabafowabo zikhothama kwesakhe right poleliyana bona basekuthatha ngosomaphupho lo asimsusene endleleni ukwenza ukuthi singamkhothameli asimsusene endleleni samphosela emgodini hayi bagcina ama-Ishmaelites asimthengiseni bamthengisa ekumthengiseni kwabo uNkulunkulu wayamphakamisa ekugcineni batholakala futhi besiyakwenza njani futhi besiyamkhothamela. Mina ngingabona engani ngenza ngesilungu sithi sabotage umsebenzi kamlimi ukuthi awusoze uphumelele ngenze ezinye izinto kumbe ngithi mina ngizakwenza lokhu okuphambene la kodwa uNkulunkulu uyakuthatha khona okwami mbona engani okuphambeneyo akusebenzise
le ebuhleni ngiya kuvesi yakhe wonke kusebenzela kanjani ebuhleni kumbe mina ngisebenza lo mlimo kumbe ngifuna ukuchithiza kodwa umlimo icebo lakhe kangiseke ngilikhiphe endleleni. Siyabonga qhubekela phambili mfundisi wami. Ngizaba mfitshane kancane. Yeah. Kulezinye izinto esehluleka ukuzizwisisa ngoba asilawo amehlo kaNkuluNkulu ku situation yakhona. For instance, ngakuzwisisa nzima ukuthi why uNkulunkulu evumela abanye bethu ukuthi labazali bethu singabibazi. Ngoba uyazalwa umzali ehlelale ukhuliswe ngomunye elale masinya futhi laye. And nxa usukukhangela usubona ukuthi no, mina in my personal life ngiyabona ukuthi ngabe ugogo wami lokho ekhona kumbe umama ngaba ngikho lapha khathesi sifunda la ngoba babe ngispoiler mana yitsho njalo ngabe ngenza okunye engangicabanga ukuthi ikho kumele ngikwenze emhlabeni. But now ngoba uNkulunkulu ngokubona kwakhe wabona ukuthi even laba bengasekho in the picture ukhanya ngazathi icebo lakhe for mina lisoze lifezeke. But even bengekho iplan yakhe wayenza ukuthi iphumelele ngezinye indlela ebengeke ngizinanzelele mina ngingedwa. So some of the things ezenzakalayo kumele sizibone ngelihlo lakhe ukuthi kahle kahle uNkulunkulu awungeke uvumele into leyo ukuthi yenzakala ungelenye iplan engcono. But thina sehlule ukukuvuma khonokho ngoba nxa sesiswela izinto sesihle sithi uNkulunkulu unilahlile sure why mina uNkulunkulu uyakwazi ukuthi kwenzakalani uzalungisisa izinto ngendlela wena ongeke uexpect ngayo phela indlela ubungeke uphuphe la ngayo kwesithi uyavula indlela enkangala enhise izulu ngaphi ususe enkangala uzalibona izulu lisini. Nceba obufuna ukuthini? Ngithathekiswa ikhona ukuthi icebo likaNkulunkulu angeke laphazamiswa ngumuntu. Khona phana uJosepha besiyamjikela emgodini esuka khona besiyendlini kaPotifa efike eqanjelwa amanye ngesiyejele wayengakuthatha athi avele mina impilo yami isichabalele kodwa ngoba wayele lolwazi olukhulu ngoNkulunkulu wakuthatha one day at a time okuyikho esimele lathi sikwenze. I think that's why lo uNkulunkulu esinike ilanga libe linye ukuthi ayithatha namuhla wina okwanamuhla kusasa lakho uzazama uphinde uzame kusasa ngoba uyabukwazi ukuthi ekucineni kwakho konke icebo loNkulunkulu liyabe lizaphumelelisa. So nxa singaphuma lakho silokho singabantu abaphanikhaya ababale ware kuyabe kunzima kakhulu ngoba I think uNkulunkulu usevezile ngokupheleleyo ukuthi liyene lakhe icebo ngeke laphanjaniswa ngumuntu. Ngize ngithinte nguJosepha esehlangana labafundi labafowabo uthi lina belijonge okubi. Yes. Right. Lininjongo yenu belisenza ukuthi lifuna ukungilimaza. Asiyibaleni verse le mayinda. I think Genesis 50 verse 20 verse 20 lingaqhubeka eyivula lapha. Now bona babejonge ukumlimaza babejonge okubi ngayo kodwa ngakhona okhiyana okubi ababekujongile uNkulunkulu uyakuphendula khona okhiyana asebenze khona okhiyana ukuthi icebo lakhe linjani ngoba ekugcineni imuli yangakibo ya survive ngoba nangu sengu prime minister umlimi usemphakamisile sokulendlala ngale usebabiza sebebuya sebesebenza njani sebezosila. So ngezindlela bona ngokwenza kwabo babe sithi ayisenze into right khona besenza okubi. Siyabonga. Sicela ubali ivesi silungele ukugoqa isifundo. Laliqonde ukungikhubaza kodwa uNkulunkulu wayehlose ngakho ubuhle ukuze kugcwaliseke lokhu okwenzakalayo manje ukuphephisa izimpilo. Siyabonga kakhulu. So esikutholayo babukeli labalaleli nxa sifika esigabeni sokucina esalesi sifundo yikuthi abantu bengazama ukwehlulekisa icebo likaNkulunkulu empilweni yakho empilweni yami. Kodwa imizamo yabo yokwehlulekisa uNkulunkulu uzasebenzisa yona ukuphumelelisa icebo. uNkulunkulu njengomzekeliso lo esuphiweyo okaJosepha omunye nguJudas. uJudas uyathekisa uJesu. Nxa ubala ngoJudas uzathola ukuthi wayefuna ukuthi uJesu aphangise ukuthi azifake abe inkosi. Ukuthi umdala lo angabotshwa uzafaka umbuso wakhe emhlabeni and mina ngizaba ngubani ungu-vice president wabemthengisa uJesu. Engakwazi ukuthi ngokwenza njalo vele uphumelelisa icebo likaJesu elikaNkulunkulu elokuthi uJesu afe ngaphi
esiphambanweni ukuze umhlaba uhlengwe. So sithola izibonelo eziningi even esika Moses. Abanye abantwana babulawa yena uyagcinwa ephakathi kwebhaskiti khona phana emfuleni. uNkulunkulu emgcinile icebo elokuthi anjani akhulula abantwana bakweIsrayeli eGibhithe. So kulezinye izehlakalo babukeli labalaleli esingazithola sikuzo. Sisole sikhonone ukuthi kanti uNkulunkulu ungaphi wenza njani. Hayi elikaNkulunkulu icebo kalehluleke. Kodwa kutsho yini Elder Ngwenya ukuthi nxa sikwazi ukuthi uNkulunkulu umbizele lokho, umbizele lo umsebenzi, umbizele lokho, so kumele yini ngigoqa izandla ngingakhuleki ngithi hayi vele automatically iplan kaNkulunkulu ngempilo yami izagcwaliseka uziphilela umathanda. Nguphendule kanje aluba ngiphiwe umlimi angiphi isipho sokuba ngumlimi, ngilawa amasimu, lini izulu, ngihlale ngikhaya ngithi hayi ngizayitshayinala, lingaze lini izulu elokuvuthisa lizavuthisana kungela lutho emasimini. So ngezinye indlela kudingeka ukuthi thina sisebenze lo mlimi, asisebenzele ukusindiswa kodwa italenta asiphelona kasilisebenzise ukuze ngalo livune isivuno esinjani. Kuthatha uhlamvu olulodwa lomumbu ukuthi ufe ukuphume isihlathi sizakuba leziqo ezimbili. Kuya multiply ngezindlela umlimi ukhangelela ukuthi ngezipho asiphezona sisebenze sizisebenzise ukuze ngazo aphumelelise intando yakhe. Babukeli labalaleli sithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu asipheso khona kusona lesi sifundo saleli viki esukuthola la similo sikaNkulunkulu siluthando. Eluthando enjalo uNkulunkulu uthando lwakhe lokho ayikho khona kumvumela ukuthi asibambe ngamandla. Indaba yokusindiswa leyi ikuwe emlaleli, ikuwe mbukeli ukuthi ukhethe ukusindiswa. uNkulunkulu akubambe ngamandla. uNkulunkulu uyasivezela kuphela kumele sikwenze kodwa akasibambe ngamandla. Kasisebenziseni kuhle isipho sokukhetha esisinikwe uNkulunkulu ukuthi sikhethe okwenza okuhle. Sizacela mfundisi kaMoyo asivalele ngomthandazo. Sikhulekele. Abasezulwini sithanda ukubonga isifundo siphe sona esisikhumbuzayo ukuthi loba izinto ezenzakalayo zingekho entandweni yakho kodwa uyazisebenzisa njalo ukuze ufeze intando yakho kukhanya ukuthi wena uNkulunkulu oqotho. Sisize usivula amehlo sinanzelele ukuthi even ekuhluphekeni kwethu usase kuNkulunkulu. Even usiphi power yokukhetha ufisa sikhethe ngendlela eyiyo. Ngokunjalo sipha amandla okukhetha ngendlela efaneleyo siveze ubukhona lobukhosi wakho empilweni zethu. NgoJesu Kristu ngiyakhuleka. Amen. Amen.